Abusia for ene juada July bosome no ne da etoso aduonu nso ewo mfie no empem aduonu ne aduonu nsin. Abusia migidi se wonim ensensem a ekoso efa Sampa nkonya sam na ensem yi atwe ne da ra emla kopie court asendibie amada ne da nyina no mo otwe na ekọ na eba na etwe na ekọ na eba ne dai abusia mene Sampa Manhene wo faase nimpo sama gafra no wo faase nimpo enene ye ne bebo nkomo ne no mo court ye bisa so mo koye ade na court wo kan nsem na course proceedings no ekọ sei be ya wo wutifia wo hwe yen nso obeti nsem a ekọ so ni mprempren ma bia nsem no nso adu edi ne ye na akosia ofori wa amafo gibre ne nkomo abanyin se Adama na go sha na ho sen ona efe won efe dodo Adama bia boko de Adama e da so ma ya kwanye Adama emse be ko emse e say maximum 40 ase emse over the last weekend no yeti asemde yeti ne say obahima santiman asantihima sebi ewura epegya no e ma nyina hu nche nti e say ebo ewura ebo na chidom na sebi yema no mo pia ana mutu otuye no na efi on ma na sebi enuan mo dagbon emse sebi ye nana ye bibia otoye na yewura nani di akire na yewura shombo sebi bia ni a obekoso ataw mo anti na ne fata bia ye dagbon tradition no ma ye na yi atoye to Adama ene ye court so ka ye court ene na ye 27th ay court ni nti ye court ni se abrantie bi ene nam Sampa se o Sampa Manhene. Oh, okay. Aha, ena ni nti on nam Sampa se o Sampa Manhene ye bon regional minister ay fa na lawyer Kwaboa ena nana Dormaahene ena Sumahene ena shesha abrantie na che zanzo mu fi se bi omo aban ana aba nti they can do whatever they want to do. But ye nim share same people NDC the 1992 constitution is bigger than anybody. Yeah. It's therefore important for us to appreciate that ma obi kwan emani mbehye wachi endada eni ntroncho say ni otumi ametimi ya de enti ye ba court ni ye shama to let some jafradi be dan court na say abrante na all parade no so Sampa Manhene no e onye Sampa Manhene ti court no enchi ni dedua ti ye ba court no Sampa ya shama ye ka no omditum na omama ye mre a o ma she court date to 28th of October. Adama until March 28th of October and say Sebi when you come to the judicial service I feel be 2 months vacation then say ejuma mo ye na so ti Sebi omuko juma ho me esefata eti by that judicial your friends legal vacation omoko no omo to asem na akose October 28th ti October 28th no na Sebi abrante na onenam show Sampa Manhene na ya 7 every document ya court person 7 no or 7 is a document ni na sa da ni dura on timi nsa mejan court ba tan ni biem and the court your batampa uba na so na wati wa asem but ommo asha kwanya we 3 months be kika wan hyem nyina wan timi ameka na da ni dura na afi eboa untimi ka ya sebi obi shobi achi and antimi ka ya court no Kumasi High Court Tamale High Court Sunya High Court court ba ko ba chan say bia bebi asem no wo no ana me no nya problem no infa na say di no me no nya problem ye nya no Tamale dia say Tamale High Court na say di asem say me no so anya hensem na hensem no bono asante na e be ka no one man etimi ka no man ye High Court na ba emobi nkrofo bi ntumfutro na Kumasi High Court na area say che nya no kra ye di asem ko Accra High Court kra ne Accra High Court be ka no na Kumasi High Court aka no ene na ye ma ye refi say I think a week ago Sunya Manhene nya verdict nya victory e Kumasi High Court oba Kumasi High Court no ka Sampa ne anamutu a Sunya Manhene atu no esefata ene de o man ka say be yera say chire it's clearly we draw people attention that you don't do the propaganda by saying Kumasi High Court. It's not Kumasi High Court, it's about the constitution of this country and it's about what the law is saying. It's in the Emran say 28 Yemra Yaba Oba one major criminal matter there will be a pronouncement. Once the pronouncement, you make that pronouncement. Emrani be ejuma. Shebi, I'm just mo Kumasi anom. I regional, Asante region one as MP before chairman. MP before chairman, the union say chairman. And
wife say mrani na di me nka say wa fom ana fom ye ba medem say mrani na di say mrani na di dia e che say pefe say obia a wo Ghana abia mrani betimi ni wadi enye wajun say wo godfather the moment you think you have a godfather now say be unya discipline wo godfather na say be me baba all this 12 years na say be ubeto no mo na don't think you have a godfather the law will deal with you they will deal with you hold on me say me who say Abrante or just a random man and on nam Sampa ho e bo no homan and na say e kwan be so and onya gidie say ono ko yo hene the reason why I say onya hene say that's why I made that statement clear the clarity of the statement I made was the fact say and another Manhene and a senachi and a Sumahin senachi and then the regional minister and then oya the born regional minister no oya ni lawyer it was a lawyer legal fee obeji legal fee so me kokota magiska to a jumska bebre enti omunya ahotoso Sampa asem na e ka no yewura ka asem no e ka say to intent right yeah wabun intention right and so that is what he made people to believe and so now of focus now oya say obema for Sampa nya no kre but he knows say no kre by some says she be over any bottom year manti one kind of crunch room was sebi we are journalists and I don't yeah we are journalists and then there's a conduct morally and journalists for more conduct we are say we and say we are lawyer ni na asemba wanim na bisa Sampa asem na efifa sebi nipa na beka in time kese then time kese ko Supreme Court is there ontimi mba sebi manhia emeka won sem enwie ensan kasa ko court you fail okay and this say be yewura say be onyame ana oye obi a oye nipa sonko say wanya abotre achichim and now when you look at the constitution and look at the customary law article 11 source of law customary law is part of law it is a bafie na be kan sem a e kaga na mra ho it is a wadaroma mukom bebre na Abrante ninchi free Sampa na onya Sampa ni yeah and am person who so just a random guy yeah the entire ni free Sampa say be ni na friend Samodua no twa me to the first Kofisun nana Kofisuna obetransfer it is sabi odaroma me nana I friend senator ena amanfo bi ebe to share no so Sampa ompa sika bi akọ adijuma bi the sanete dia e so mudi bi besi arora ena omdi oba ni monyamfo bi ba afie wono nti omdi oba ne ba ye no sabi me nana diskane ma omo ena sabi oba panyin betran fie no wo ye ti wa wo bebre wa ma sabi Samodia make us no lawyer onana no o chame no ha ebedi tamana to let some Kofisun the first ebeto no o say ma twema nso a bibia ma duri me di hye mama ne nkoko anje ne me anje obi betra ma me nchen akraki to betra ma me nchen no wo a munya mu ya nipa ba ko oh yeah utimi kan hye mu on se onuan no ba bibia nsi a obi ehu yeah enti bibisi e de ma mu Sampa Samodia onana ba omudi ni bejae omudi be sia roji sika ye kan sha ye kan wa han time na ye kan wa hobrasem na ye kan matimamfo na tia se netie enti ye kan se ye kire obi ase baba ne sha enti e se di ahobrase na ye den ye di cheche mu na obetra fie obi to betra fie obi fast forward na wo wa pimu a abedu anu oba odi petition ebrera se odi bia ye se be yera ti wa asem the videos are there when you look everywhere Obamensia Palace now kase Samodia ni ama be ma be a friend Mamulenge akwa be friend Mamulenge kwa Mamulenge all of them were here and omuka say bi open no kre e ba hin say amane ni amamre mu a ufifi anu mu a fi bia ni obiem e dey on record omuka sa na dey na asi asa say na asi ni say amanyofo bi akosho mu achi and omu dada mu and they are destabilizing the Bono region wanje uniaba imagine say we are 18-year-old girl, we are 18-year-old boy. Only be ofi. And I be nsia, I pen be ofi. Nya je mama ti brokum. It is oba a friend in St. Louis Secondary School kana. Mama osunyane. But you never know your background. It's important you know your background. So what they say. It is once you know your background, you know where you are coming from. It is a shy boy sitting la and I Samodiano. Umbetra fi onum. Ti umbetra anyone trying to bonus so. Ubeka wa asem nyina no a odi petition by ye raji tumu o tra asem no so kan o ka che minia akunya na ye kan odi bi anya yie de ntia odi bi anya yie ni se ampa obi aboni maame din o maame shebi na akusua shebi me maame ni o maame ye nyepe o ne no enti ye nyepe dia o maame ye hwan o na na ba ne hwan
ona na ba ne ho a ona na enti ye kan ma ne besisi su se ampa onya de hye ti ye kan no o se onyi ntum a me kai se mre bi yete se gazette bi wada ma gazette ne de wada ma ye ka gazette a Ghana mramu a kire se to lesha modafla na Sampa Manhene oni a gazette oda gazette no ti ya gazette na ezan se aban edi abro ezan se amayofo edi abro ombejo me kan no no omabu mani aguso memeka am watifo ati tama ye gazette to lesha modafla the Minister of Interior I want you to make this a position Minister of Interior Ranzan Muntaka Mohammed of Yiva yene nimsa so ase ana enimu enti no enti so fi uti asan so ya wo asantiman mu echeze ampa udi no krama asantiman ezan asantiman ni wadi ni ye ama asantiman ama wanya akwanya tran han mu anyini afefe abedi minister na nka bibie ni a wo asida nka so dida asante ase asantiman one fa dance tamwa ye gazette to let some other fly I didn't think called the National House of Chief the registry no or to crime Muntaka Mohammed he made a call put me on record he made a call say you need to let some other fly the film but sebi wadama Muntaka sebi or a minister banana adwen mre because onim say sebi amanye ni amamre ni mra na di adwuma o ka say o ye minister obetimi bibia antimi bibia but I say you can't do anything but if you think you are a politician and you can behave anyhow you can't because here na my home kwan na sebi because you 1 city or MP or because you 2 city nti they think there are some people they're not me na etua omuka unum say na etua omuka oh yeah your taxes ni exactly see ye etua oka na ye kan na say oh ye ontimi enhye ye so ti Muntaka ka say ni din fimu otia ya hye wani monyam so clearly it was an orchestration by the politician to undermine the authority of the Ashanti nation but back and forth Ashanti nation no are vindicating no Sampa ni Asantiman beka bia no kre and Asantiman kan no eno magaji to lesha modafla na Dormaahene the justice that pick up and say o enim dini o nyansani so fi say anamutu na Asantiman tu anamutu na National House of Chief atu and send for where do you go you go to the court and then you seek answers but he knows he's going to lose so you not go enti otintentanwa and I sabi ya choboy ya sabi street boys no na odada no otumai onti otumaya na odin tobebre na agia to na Asante person ogia ha na Asante person ogia Asante person okase Asante ka se Sampa ye ne dia ene dia na ne dia e wono se ne dia fa ne kokko se ne dia na court ne nyima we okay da be na wati se ai yewura ka se sabulugu sabulugu ana mio ana ye ndia ne dia sabulu ana ai friend say ai bumpurugu oda je enya ne dia sola tu na ka ba nye wira dia sola tu na ka ba e sebi me na o ye gonjani ena ukọ sabulugu la na me na na sebi wo fimu sebi ya na ene dia oda je ena ukọ Obama mprusi anu a me na sebi e friend say wale ene dia no ene dia ye ranka say ho ene dia na be bia ya yira say ene dia so mpene enti amayofo no motimamofo no nyina ni sebi wo ye dagomani wo ye gonjani wo ye hwani mo hwe say amayofo ni enda adamu ye hwe say de na e no kra na de na utumi na de na emraga na mraka and the laws of the country is the 1992 constitution nothing can change nothing can change yet is say maybe na ya nkasa ye papa Sampa hene okọ Sampa mem yet say ne ye ekronuma dadi ana obi ntimi mpie ni baba akofo bi asole ye de asoja fo akoguo ye de se akoguo enu ti kran ye tete ni from mem say wa nya anko dey mama fo bo say so osuro enya hwe na say o ye me yere me po eni say me ba honum me ba me nchen na obi beku a me po ni me dey aba me me po enti me nya dey ameba because me po asundwe me po ye yo ne omma ti so lesha modafla sebi oyenim dini e na sebi onim nyansa why we so lesha modafla obekọ na sebi oyene bi asi onko e na de enti onko ni say the born regional minister na oyesa mo dia lawyer no on na the friend saying the chairman of the regional security council. Okay. All right, the RESEC, on the regional security council. And imagine, share the chairman of the regional security council, like I just say, now oko ne bibisia among us a catcher. Yeah. It is of course he's intelligent, you are intelligent. And I see yanko na wo regional minister bisa I say na some dia lawyer. Enti na je sanya hunu bia. There be na say any ate wadaroma to let some flash be onim di for na any ate onye sada. Enti ahwenwa ne dia ahwenwa ne fifa ahobrase wo pese osomo a ese osomo ahobrase mu ese dani na timamofo no ehu Sampa. Shebi wa hunyameda
ba hu nyame da nipa obedi wonim na be say nyame ni onye nyame because an say be anamutu bi abetu bi an e say otu e say Kristo ni monyam nti na president nyom bi o say asembi aramekano adibi ara e so Yesu ani ana sa na wi asete sa na to leja majafla sa na mutu no otu abusia mejidi se Sam radio wate de course so de baaye e fa Sampa nsam ne hu nyina ala enne ono ankasa no ofa snipo achechim ache enti se na dan from mema nipa bi ka na yehu na abo no opa wonko no nkɔhwɛ obehu de boy ne de beye no ana sense ana onyo hne eye katashi ana obaye na se etu opim so adawroma ana ama ne tumi bi ana ode ye gaga obo ahene no odi no okumase nukura bi ani mo se hwe bi ani wo eno ana mote nyankopɔn bo a October bosome no nya ba wadaroma ye be hre police for ne ga omo a se bi Ghana fo tue mu kanya dani danya no nya omuma amanyofo enhwehwon mu if you are in the police service of course upe promotion but the fact say upe promotion en ka se bi Ghana ni bi se bi ni bi enhye en kan hye because of obi a politician ti obe promote too en sem fata ye be hro mu amanyofo ni bo mu na so mu kan na kwanchi mu say politician this is the truth Ghana for na etue mu ka ye makwan ma de bia mu sisiye ye makwan say police for e kan okra nka asem enu say by chance say bi oh your commander of IGP or say enti menka bi na wayi nani lungu and same for that time we should be disciplined most for ambassador kwa abuchi if you are not disciplined can you be there let's all be disciplined and make sure the right thing is done but that's mean you about fefe na menka emme